Nema ono, dobar dan, dobrodošli, imate rezervaciju. Znači, onda imate rezervaciju, to kad mi neko kaže, mislim, ono najbolje bi se samo okrenuo i otišao. Ne, znači, pitaš naravno, rezervacija na prezime ili ćemo vam naći stol i sad ako neko kaže ne, nismo rezervirali, u redu. I onda prošećemo restoranom i pogledamo eventualno za alternative. I to su sad moji već usadili posljednjih mjesec dana i prošeću se restoran. Zašto? Zato što osoba koja je ušla u restoran bez rezervacije vidi da je restoran na subotu, nedjelju pun, isto tako vidi da su pojedinačni stolovi puni i onda eventualno ako naletimo na ovaj stol, ja kažem, ono, tu nam je rezervirano, ali idem baciti pogled još jedanput ko nam je eventualno na desertima. To pokušam verbalizirati tako da cijela prostorija čuje tko nam je na desertima. I uglavnom će se uvijek, ali 99,9% puta neko će me tražiti račun i ustupiti tim ljudima taj stol. Znači ne ono, nemamo rezervacije ili ste bez rezervacije i nažalost nemamo za vas mjesta. A što Znači, ako stvarno nema mjesta? onda šank. Ponudim tu opciju da jednostavno stanemo se na šank, 2 espresa ili 2 pjenušava pića po vašem izboru i to je to.